Na samo 20 km od centra našeg glavnog grada, dakle od Beograda, nalaze se predivni prirodni tereni kojima gazduje lovačko udruženje Beograd. Razgovaramo sa predsjednikom ovog udruženja. Koje sve divljači ima na vašim terenima? Na našim terenima lovna divljač su fazani, zečevi, jarebice i srne i pored njih prolazno, znači prepelice, divlje guske i plovke. Mada se plovke i legu, a i prolazne su. To je otprilike divljač koja se nalazi na našim terenima. Puno je Beograđana, verujemo, koji uopšte ne znaju da tako blizu grada mogu da dođu i da se sretnu u prirodi sa nekim autentičnim zvucima divljači, da vide u prirodnom okruženju neku divljač. Pa jeste, Beogradsko lovačko društvo se nalazi na specifičnim terenima, znači monokultura je zastupljena celim skoro gazdovanjem na terenima PKB-a i vrlo teško se održava, izuzev krupne srnjače divljače, vrlo teško se održava divljač u prirodi, tako da smo mi prinuđeni da veštački proizvodimo divljače i da je puštamo i podivljavamo u prirodu da bi malo šta da opstane u prirodi i da se ulovi u prirodi. Lovačko društvo Beograd je do sada pustilo 1160 fazanskih petlova i koka s namjerom da će još oko 200 komada da pusti i pustilo je 100 jarebica u prirodnu reprodukciju. Nadamo se, pošto su fazani i videli ste u izuzetnoj kondiciji, da je vreme pogodno za njih, da je suvo, da će vrlo brzo se adaptiraju i ako u ono vreme kad budu nosili jaja i gajili piliće ne bude kiša, da će biti i dosta podmlatka. Na kojim površinama gazduje Lovačko udruženje Beograd? Lovačko udruženje Beograd ima nekih 40.000 hektara, međutim to se pouzdano ne zna, jer svake godine nam urbanizacija ukrade 1002 hektara divljom gradnjom i kako hoćete i divljom i dozvoljenom, ali uglavnom te naši tereni se sužavaju. Onda PKB je sa svojom mehanizacijom isto dosta učinio da se smanji divljač. Naime, sve remize koje su postojale oko kanala, znači trščaci, neki vrbaci i tako, sve se to obrađuje, uništava i najgore, ponavljam 3 puta, najgore je ono što ljudi koji ne znaju šta je priroda, ljudi koji se ne bave prirodom pale kanale, pale trsku. To dolazi znači do uništenja i biologije, odnosno svog života koji se nalazi na zemlji i nekoliko santimetara pod zemljom. Pale se kanali, pale se trščaci gdje se zadržava divljač, gdje se zadržavaju divlje svinje, gdje se zadržavaju fazani, gdje se zadržavaju jarebice, srne, znači ostaju zgarišta koja su nepotrebna, iz obesti se pali. Vi ovde gazdujete jednim jako specifičnim lovačkim terenom, s obzirom da se nalazite jako blizu Beograda. Je li teško gazdovati u takvom okruženju? Vrlo teško je gazdovati, prvo zbog monokultura, znači teško divljač preživljava zimu. Vrlo malo ostane divljači da prežive, pogotovo pernati. S druge strane, vrlo je razvođen saobraćaj, znači saobraćajnica, asfalt je svud po terenu, tako da se malim kolima, ne trebaju terenska vozila, može gotovo u svako deo terena doći, svakog godišnjeg dobra, malte ne. Pogotovo pogoduju sad ovi suvi tereni, PKB sa svojom mehanizacijom te poljske putjeve popravlja, malte ne lovokradicama, pravi autostrade da bi mogli što dublje da uđu u teren. Onda okruženi smo Dunavom, Tamišom, to su isto tako pogodne krađe čamcima, brzim čamcima, tako da mi imamo velikih problema sa lovokradicama i naša služba lovočuvarska nije u mogućnosti da sama to učini. Puno puta se angažuje MUP Srbije, angažujemo znači stanicu milicije u Borči, stanicu milicije u Paliluli, čak smo zimus angažovali interventne patrole iz 29. novembra koje su se odazvale na naše iznenađenje vrlo efikasno i rado. Tako da ćemo i u narednom periodu angažovati sve te nabrojane jedinice koje će nam pomoći da što bolje i što efikasnije čuvamo taj naš lovni teren. Koliko ima lovaca u Beogradskom društvu? Lovaca ima negde oko 600, s tim što je tendencija, pošto nije izvršena uplata do kraja, ima još do kraja maja, tako da se ja nadam da će se to povećati negde na nekih 800
lovaca u ovoj lovnoj sezoni 2002-2003. To je takozvana ta lovna sezona.